Chingtini kaisa notification nalinai TTAADC ni notification kogi faikya 25 tarik 4 March 2022 sekango je TTAADC ni bwkhaktwi je job talangjakmani post wngkhakai staff nurse tei lab technician contract basis talangjakmani under health department ni aboni interview ni bagwi notification kogi faikya gai naidi o jagao staff nurse tei lab technician ni bagwi interview ni bagwi o jaga date schedule rijak norok interview furo norokni document talangna nangnai interview furo norok ma talangnai norokni personal original document rok norokni o jaga mention khaijaknai norokni document original norok ma talangnai hingke o jagao naide staff nurse ni bagwi norokni date schedule rijakha 1 ni simi 100 jora token number hingkakai 10 tarik 5 March 2022 o date tongnai tei 101 ni simi 200 jora hingkai 11 tarik tongnai jar jar token ni onusare o jaga interview date rijak tongo norok kaham khe naidi time hingkakai 11 ta ni simi 4 ta jora interview cholinai venue office of the principal officer health TTAADC Khumlung o jaga nongni interview ongnai lab technician ni bagwi naidi oro token number 1 ni simi 50 jora swijak oro date hingkakai 21 tarik 5 March 2022 time hingkakai 11 ta ni simi 4 ta jora norobo venue hingkai bhaina office of the principal officer health TTAADC Khumlung aro interview ongnai job joma rijak rok norok interview riji hingke aswkno hainai teisa jotono no hambai।